Cái Duo bain kom tingin Kamil Tres. Lo malap. Tuan ang siyum. Lawan lipan. Kaksikin kat kimulas kewa. Naknas fast na met. Pulgat. Cái Kamil Tres kalyata ka. Tukun boy lash kewa. Inway na pel na kewangan. Matawag from in wimat na kewa. Lash ko siya in kaksikin kat ke. Mulas. Watching me. Chui kaksakan alke mol wo lan kai sie. Sil bauta ka sisek ta sil ka din ka. Ako lain long. Siam siya tolu. For siniga sing lalikos. Pahpah ahkinsewowoye and Nuhnak Muhnahs. Pahpah ahkinsewowoye and Nuhnak Muhnahs. The Father places and forgives. The Father places and forgives. Mande agat ka liye me pakutan yok man God. Taka kya ay siyang ngaliya. Wit na phone ching ka tram kun Pahpah tamashin ka sao. Our Heavenly Father. In the kayak yok ye uniche met laske koto akluosing. Si fashi can uniche met up our God and the Holy Scripture. God large and masamas na madal. Na manik daga din yeta, na wiktar gat taga samram kastlal. God's words. Siam singalia. Samram kunya. Ke siam singalia. For sit kos ni ke singal dolu wi luoto mo de tolu for singalaw singal neko. Na papelang si may nagaling tu kaya kaslan God. Nagatiye flow lan wik tolu lala na ke unicheme ne our God and the Holy Scripture. Tana Pahpah tamashin ka sao pa trampam ke wik ne litu ka wik litu ka taga trampam ken God the Son. When na din God. Pai trampam ken na toko yang ka so ka trampam ken leisin me akako shi na ke uniching at na God the Holy Spirit. God liye taklashing a kaslan God Pahpah wenangan. In shit pa na uship na ke proy la sa kan kalam na. Matawa ke nito Pahpah wenangan singay na ta ka kaslan God. When kaslan God pa ta ka ushi pang roll lan Genesis ni Revelation. Makunan kaslan God pa in reveal la siya kat singay na meke na lal. Na yokshupe eving din kalam kela eving pangan kaslan God uta ka ke luto mo de tolu singal on course singal court fat mo Pahpah na kaywa uta ka ke nganman God. Ena in si basal la ma singan kalam. Pahpah na kaywa uta ka ke nganman God. E ashipain me in luti doctrines in guy reproof in ahkinsewowoye correction na in akate yeshwoswos instruction in righteousness yok shupenan ta ka man God. Efo mga utaga doctrines reproof correction instructions in righteousness man manchin maeta pa mga na akshafya ke kas ko sa naktel me tamet lan God in shiwasna. Tamitlan God in shiwasna ako la fall na keoret mawuna kayo. We need to know God through the living word, His own living word. Nakatkalam gama kasa iklalaman maeta. Tako kaya gospel son. Inak fashela finsaksilan God. Eldaran mo di katla. Kadal lieta na totality lan provision lan God. El sang nasin is all His created orders, all His creation, and provide in lan manakawalrela.
Na much more yokim met ke creation la lagat kalim ke pa. Meta. Created in the image of God. Na mana kayo wa animal plant kingdom ngay ours, especially animal kingdom, ours soul lalal. Ours man. Takada mi siya bangan. Our soul, our munun animal kingdom siya ito. Meta in a created in the image of God, our matulu talaga meta para separate from the animal kingdom, para got dominion over his creation. Masyak tulungan rala trikadami siya pa spirit. Our spirit lan met, our soul lan met, our munun met. Na masyan pa itak ke siete sunga saptan me or first long dolu. That calendar na soul siya ni takla, which really emphasize repeatedly in the Old Testament na ke Nuhnak we me fixed temple siya ma Solomon ilrela. We temple siya ma surupapal matagarela ke return laldala. We pa na temple siya ma era ilrela ke New Testament pelachi siya. Na temple siya ma ito ka orik ke 7 years of tribulation. We pa temple siya ma liya ke puklal Ezekiel na ke 1,000 million kingdoms in our section dolu ke. Replication na ke kat pa temple siya mising. Arship dolu ke. Na I think at liya na ke kakotin yokman kat na ke malutuchin ito na Pahpah ahkinsewowoye places na isipan nakmanas. Wait siya magadinan na tayo ay made ke triune pa Pahpah. Week to us, Son, following week, the Holy Spirit. Tagatikay nito ni kina katita kaslan God. Na kaslan God been colluded. It has been corrupted since 1992 ni 2002. Na masing pa na galinta ka na shamani nashke proy la siya ni kina kat falok na kemalan God. Because we cannot move forward. Katika nito God, when ngon, even katak siwas la problem si mga katliye mo, kul kat ningin. Na even kung siya na rin magan translation sa siya nga, without going back to this, paano nga rin makinfara ke weak sitarya na ke lang mo siya nga. Mamtat na riti palam tak ngan riti me spelling mata siya nga na it's life. Mo na pay taka me kaslan gap taka in lutika in kaya in akswasya in aktaya na sikme masuwaswas instructions in righteousness mariti nga pella nga shamsyo todo ipagos pa taka kef shamsa kung fosine ke singalalkos taka nga mo masigadash kene Dikina masih mau daga ke or malan mai. Enang daga ke ngan man God. Nara kat sum na back ten yok man kat daga ke mante ya. Kat liya na God Pahpah el shuk met inain alu ke mapai na shel. Alu paye. Siya kat daga akdaya na alu paya ba me? Ngan ke ngan. The only way we can worship the Lord is in spirit and truth. Pakuno kon sige Tuesday, kapag na ke Wednesday na ilakay ba mit manas. Ilale el strengthen. Na mit mas to ka akos na ke malalingan. Mata siyanging singkat. Aro long silan God. Pa equal si Marshall yak ke kuno kon sige Wednesday. Taka ke ay siya saptangaw. Fostol ngol siya. Let's talk like when equals je. E kaya kapag liel kai. Pahpah siya Pahpah masin kasay kai el sang kaya el exact discipline tamlay treskel draka de ya aisha ongola ko fosine ke alko je le kan el paco te intersect at the same time lananan ko akalamia ikaklan kasama tamlay treskel el shumon second coming jinga barsam from kinyak sapton moldolu way el ascended somna in kasao
elefaloko to judge the quick and the dead. The matching ako me on ke proy larsa la. Utak siya one church pagat ntasano. Na fa pel ke ok mataga ke saptal me kortne ke singalya ke fat kya if I execute 7 years of tribulation. The church no fon na utak kya. Inan pa ke proy larsa ke din kanem ke mai shikya. At tamle me treskal som die Daniel sapta ye fosno la kortno li korspenan ke proy larsa. Katin li wikit ngol mai teknajil tenen la na. Katarsin masron wikon ngol ya itnyaw lingen. Wikakit nyawul siya pa 7 years of tribulation siya church at Tipalakin. May nautak ya Katari according to Latalal Paul na sin matlal fung well Thessalonica nga. Ayo ininoy proy katin takan na ke mapayalan ka kas mo lan God utak ka nganlan. Pa translation mata siya. Kadyan na repeating na mga inaksyo siya kaya matlas na kayo wakusya katin matake malan God. When pa consequences kat palaki na mo siya nga. Kat mo guguin lost na ba yun. Kung kalim na ba la correction siya nga na norikla wan na mataga siya mo ningin. Wan nga nga ifo. Wanan man na pula siya na furniture tolu may takta section siya nga patagal kat pa me temple mi siya nga according to siya koren tolu siya koren tolu for singalon ko singalit ko rakalam mi kat pa temple man God kalim kaslan God kadin makeng sinasin God asin God kashi. That's where the soul comes in. Personality larger, the way we imagine stuff, but man, conscience larger, the way we reason, memory large, nikena affection malarger, when kati susta kang online kat mangan kataga pala, kata suk na kastan kat pel naga, kata suk kalim, when online kat ashin kat, ilepen kat kadin takemalan kat tang, melita na, that's not what happening. That's not what happening. When kat nikena may susta kang online kat, singa kat, muli ni kwen na, ragat mold na, lost paus kada. I think that the li malangat na kaya morning on singa na kalam langat paus kada. Katsipa na taga when katramram kun Isaiah singal chi foslo na kalam ni spirit kosngan. Kalam na shafla spirit of the Lord, spirit of wisdom, spirit of understanding. Mga pa taga usmo sila singa. Spirit of might, spirit of counsel. Spirit of understanding, spirit of fear of the Lord. Kata siyang isin kat pel na kata actually kat pel na kayo. Spirit of counsel singan pa kumtaga. We are being counseled every time we read Genesis, but being directed to do the right thing. Ina na nakating mata na kekastan kata. Even kung sa narin magunlang sa siya you are not being counseled. That's the point I'm trying to try for. Tapos even kung sumisya King James Version, Leng mata sil kusaya, you are being counseled. Ngon pamungyang nakimangan. Project 1992 to 2002, it's something we need to get rid of right now. Nara inan ke proy large, inan ke ma akalemye na shamsiye taga akalemye. Shamsiye taga akalemye. Blessed is the man. Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly. Li masingan. Blessed, mainchewo ba da sambram kin ke sham shi oktolu nga. Kadin kam la the blessed mainchewo na shelo shete fash. Ke counsel ke lutilan me the ungodly. Nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers, scornful. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. Ketika meditate, we're not growing. We are not being sanctified. When a son singalikor hakalim. Sanctify, sanctify them. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. Ketika tagamtake masingan when kat or makin lang sa siya nara siya na fulo akalim niya isam niya fosing siya to tetsungan me kor fosnong dolu
Siet Thessalonical me gor fostol dolu akalam yang a katla mishle len shifena ak matalye ko was in man kewa a katla mishle len shifena ak matalye ko was in man kewa sanctify them in everything a karangan manuos non ko was manuos no phone tayin wangin mata ke lem Lord Jesus Christ el deko ena in katinako na fishing chi mai shak na jel tamalay nge kung di kan takal wrap up cash nge just by you mo som pro ke ne get na ako lang nakitakalan lem ni met patla pang mai tak na jel tamalay la masa mga din pro ke na Christmas to wanya patakongo o one wisdom of the Lord, one spirit of the Lord sing. One spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of might. Call on God. Wan katara mga wan ko tagake. Katali o wan ko tagake. Make ling sashishin. We need to be counsel right in the word of God. Now, if you the flow on unit chemet ngay our God and the Holy Scripture patagake Victoria. Victoria am tagar makin ling mata siya. Nam tay kikek na siya ng kalam la siya God. Next week, siya Jesus. The triune God. God Father, God Son, God the Holy Spirit. Inan ke proy la siya. La Pahpah la me utaka ke ngon God. Utaka ke ngon God. Ashubain me in luti, in kai, in akshiwashi. Ain me inakate ya maswaswas. Nashin wait ko siya, we have not been done that for the last. When ling sashi sing ito katana, malan wait, wang ngon gemang. Nara wang doctrines teaching. Ngay siya na fact na yung nakat akshiwashi na masing. Proy la siya hindi tuwi, may tayong flok na kemapayalan ka, tingin. Namnas, persega yok, proy to, matalan jangan proy, namnas, yok na pa problem si mga tashkengin. Katsumni ki malan ka ata. Proy ka din flok na kya. Elito, lalong po siya. Lalad, proy, lalad fung. Kadin flok na ki malan ka tingin. Manifo, manino ka din ako na fal na kaya mawuna kayo. Pangamitlan ka ito. Ang effect na pa wang na pa makatindaro kaya alo nga fashion yung siya liyalo ko ikat na nga nito na may nakakfal. Manailya pagkataskan. Di pa nilda kulukya laksiwasya may makakatil ikas na siya. Mamawul pagkataskan. Tipelin matarik sing tipelin matarik wuku pelin taka na kemasiwaso in wangin mayata. Kelem Lord Jesus Christ, eldako. Babagat pang nasyong, lalal fungila, langkalang pakatan yoklom, harsh ke belching. Siya pelewangan la. Wana kas mo la kalam yung manlainin na nan kasi matagaw ke, ay siya kadriti. Kunakan kun. The second coming, ito ko, kanaus na mana kayo. Kumausin na nan kasi waslo. Pero belching agat pang nasyong napanas papa. Long proy lash mit kusay ke belching. Takarin float na roomingin. Esta mugugulan fish in show. Ausya mugugusin masuwasin mit. Pataka ke when na tum shan Jesus Christ. Ingin nakarash ke mol sa asya. Katika in si banget la folok na ye. Sodom Gomorrah. Wanam tan ke latar. Agat nget la siya wala na si maita ko. Siya kumukan na ito. Laita ko niya. Wana siya tes mo sapta ko foshingal dolu singal ko sa kalim. Lem la foloko. Kadina ko lang na ke flok singa baka din full na uli aklalal fung ni shusta ke ngan man kad. Wana chichi sila kalim.
ke son tolu fos tolu na gen mekos. Agat pang na siyong kaksagan kom na kung sipa usipel silas kadin taga kung sipa kes makinikad long proy las papa na manas flocking kat na jurum ke pelchin kat proy ke mat kol lasingen ke church ke government las kadin kalam na paela descriptive ka outline makumrela ke temple lom ke lom nuk ne ke temple ne ke kat pa temple misenge kat te ka nesla ta ka na ke soul pang personality makumusia na siya siya kalamida na kaslom pa usye kalam pa usye luti pa usye akswosye kai o baba na manas na shish kadis na mapayelom kishbentafong la nigun lash or kat pang na siyum na manas when I siya la kalamya kaya ay siya singal siya foslu ngon lay min wikat kapalching usye ngon in wisdom langmat mo na manas baba flocking kadingen long proy lash kung magadin siya kume topu kevin katalal fung inapela kat ngon kat lang kalang pakutin lang sikawul baba kat sumnigi kung makay napakain flocking kat ak frusashin siyan mat kolash nga ka church ka government ka dindiela ka tafong la wala kat liye wala kulon sum la kumikesta ka dindiya katin flock na room ke pelch nga kanaus lang na fon na fashion o yan lang may tayo te us met mo Jesus Christ fin saksi na ba in center stage center mass ke manakawa ka dara finan ko siya kadin ang tayo ko siya mit kat fasum na magil pung la when ko makalim yung mag tayo Jerusalem mata na sano may sangsing na susi may sangsingan ke pelching frok la in siyas kadin when na apostle Paul siya kaya na Damascus in wini matalal fung ya kespen pakot ng yoklom kum interfin ikasal la ke ngonnom ikas kat na fon na papa flocking kat na ke wala na lom na ke presence leadership lan kat the Holy Spirit ke mulching papa wangan mau payurum kum kat pakotin kum kat lunch oh gadal shu kak sakun kum ke na ke kat ne somnigi ma she was pailoma kum pakotin yoklom gun she provide in a lush placings after placings every day since 1992 or before even before neke lutut wod neke oyen na kaewa masat na taga angi finan ko sa ni musengi wana ka din siyang ng taga kung ni wan makan bukla yurong tata kung nation kung ni mana kaewa wan makan bukla rakay kat kasi ka din usye mana kaewa makumeta tar na info men life ni ko la when na tumtagain mo di ka telefon na el tagain mo la maito fell on the phone makuduk na kaewa fell Shan Jesus Christ is sufficient in nanak managawa. Machi fan na kumakalim niya. Kaya maktolo fosnongolal ko snongolya pakading tilalal fung blaspheming of the Holy Spirit. In other words, we constantly recheck when na doom siya mitlang wash. Kati na put our faith in Him. Pamachi fan na kumatinapnas na kaya. Nakiaoya na kayo siya. Mashikat taligi kom kan manas na kya. Kung payak pelekas, no problem, blood of Jesus. Kung pusapas pelekas, no problem, blood of Jesus. Kung kikia pelekas, no problem, blood of Jesus. Kung kurso, oyan na kayo makatsang, hakulukya wala na lom, oyan, wana rom tolu akalimya. We all have sinned well, have come short of glory. Kung tagay moli ka na manas papa lang ka lang lomin taga ke siyam siya tulu ka din di la liye neke shalapiye katikan kalam ka
Kung akfresh sila tayo, yetaw sinlusong nila. A promise get John 3:16 that whoever believes shall not perish but have eternal life. Kat proy gamit lom na kay wakosay. We bamit na kay wafin fellowship. Taganin siya masyasing gasao na manas pain kat na kaya. E loset kasaplat na kay wanayin gasao ma wangin ma sakawil we. Ang makawil magayin. Wangin ras we, wangin ifla we. It's eternal glory. Pain kat kabel singa bapa. Na manas kat true kak sakin gom. Proy ka managawa. Kaya Jesus siya matlang alas kat proy. Amen. Kat kulumalap kaya prolan mat na kayo wa. May tingaw siya la tamlayla. Tamlayla as siya na wo communication na niya. Wow, Kalim, Pastor Mit. Kat kulumalap kaya prolan mat na kayo wa. Kada first na met. Tamlay. Mantil na may kum tagang eh. To. Tamlay me treskal data ko. First na met na kaya. From inakay met na kayo wa. We pa na may historical, we literary context na kaya siyam siya tolu na nga ito ka na hakata ya fos siya na kaya sinalali ko siya. At ako yung nataga usye punchline siya. Nakadari magin lang mata. Bible mata nata siya. May pangan inspired. Is all scripture is given by inspiration of God. Pangan masya nga tsugo. Inspired by God. Kulang malap. Tamlay treskal. Kataw siya lang. Kat first na mit na kaya malitim siya niya. Naglamalap. Tamlay lipan. Ngan wala lin pain gos na kayo ama uchak petar ki pelsinge. Inagalin ko wos. Lumalap ki price mail. Tago ak fashilen sang awiye na naklasan ki maswas paye. Anapeki pang lalain pangon ko wosin wala proy corporatively, collectively kadin kain tagay ni proy la shain so kana may kisya kaing sinasin kat papa tumasin kshaw. Ostip shela pe sham lal nage Bible mata singe Bible pafak mo Bible matagi gas ko siya mandigale na wako usli ngay ale ifla darak ta kano bakit kaksyakin gigi makatil mong yang dahil nage kung pinili siya sa kumata ka genge kung pinili ke Bible sa siya siya nga lemkat ildagaula kasi nga Jehovah ilaske nara kasi nga kataga bakata yan si was tetragrammaton Yahweh wangan follow ke Jehovah Pangasima idaklebeki samsiyok tolu idakang lemgat sangawul lamesbean pa ekuna yakyaka tabel somla damlipanel the relevant siaksi me dokoshain kashaw me dokosha langat me sila na likia nara kilda kasham ki trichotomy singe kisi desunikal mekos mal da kasham nam genge Pange fosing kung kan li compare takeni me si desune ka le me ko tong dolo ki Bible sema gatmos color ga shuklang siya replicate sige masal se nara kung kan li siele na ma el sham ke na masima manik lengen mawangin genge pa ipsiak lo bang nan gos pa personality singe kan sham kunbe makita nang supo yok shibeyen sham silala fakki pa pol matal ki kas kusai katlan mislelan si fena akmatalye kos in manakewa katlan mislelan elan si fena akmatalye kos karanganeng munuwos panagi spirit, non-gawos panagi personality,
Munuos pamanos. Na font ta inwangen mata. Ke lemlas Jesus Christ eldako. Paipon matal ke kaskushaya bangan. Kung vine ke compare na ke Bible says singa kumeli variation gian. Fak makat siya esi mista na siyes. Ilanak madali ko sin manakaewa. E karangan mo lowos. Manuwas pa spirit, manuwas pa body. Dan wangan madawas ke sikmelan lemlas Jesus Christ. Itakle nan gawos. Na panganan si mataka inakalemye kumeli pa na ke samsi waktolum singe soul singe taka samsam gunyakpe. Nan gawos pa personality. El taka samsam gun na ke showbread si furniture ke temple lan kata. Altar of incense na candlestick. Na ensingan pa samsam kunya kumita section ga haske temple si ma samsam genge. Na pa section dolu. Spirit, soul, body. Na nakileng sa singe soul singa ni tekle. A soul singe pa pege samsi uktolu singe. Eta kake. Narakat finanan ka na ke masimatagang kumusom na ke son saptakot na ke on gosh na tepa o showbread singe pa samsam kun na ke munguwa manim nakataka samsam ke chona akos ke mutayan sima living water siya sa manja ke sapta akos singal akosya. Na katfinsum na ke sapta on gosh lamngal siyata na bread in mold, manna, ma kadelos sin may sisya. Sisya sin ma elba bread in mold be. Kataka samsam na ke golden candlestick nga kung som na ke saptal ko siya ke John, na ba taka samanya ke nga pa kalim singe lan fellow. Messi masom na ko siya yung na lost land ko siya yung kalim si. Na uskat mi nagisapta singa lakos nagisingalon gosh the na altar of incense yung pataka nagi proy kayangyan proy ma mongyang nagi kainel pa chon singa lakos was singal dolun nagisinga lakos taka nagiyan. Ara pa nang makum siya kainel ile usot na siya. Na kung finli nagi itakla soul singa kalme pa itakla imagination la kuma mga kumkain imagine ge brain na wo si kadel sin na siya nga wangen le consciousness lash wangen le reasoning lash wangen le memory lash kat wangen le affection lash na sin maita na ara kat finnan ka nakita na then awo na ke masi makate lorel lang mga compatible si mga kalemia ke naka na si kom ana ke kalemilal tamlilipan na mataka ke si koren sapta tolu fasingalan gosh ke singalit gosh ngen no ye not that ye are the temple of God nga compatible lan God ngon lan God asin God nga metol si nagtembal singe kalmen metol singe pa kat paliang temple kat teusi mungu masafal na manos pangatipin laki kat te panafaka nikom ko show asya tarya kat nget na siya pakomar ilaran si Lucia padalig Israel ngero askat si daso sukat si siya spirit lan God in galim in metsi ara ke son dolu siya sil fact na sil Nicodemus makalos minerola hindi ko misus na ngan na ara temple singe el defile tenin ang defile kachiwana ak meseye akulukila temple singe mayene fo kat fastigi malang silang gata
Kat man kan lala ay siya saptangon gors. Fastolu fakla. Seraf nga sokot sokma. Po on gorsla. Luo ko siya lamda. Luo sok. Luo anan kaskinte. Worship. Nara pa Paul el fact na sinmatrom nga kumvinta ko na yetan kat folet lasha. Kadinta ko ay na may kasi moul siya. Matal. Manil fact ke ay siya on kos matal. Nara kasi siya siya temple fakasi kumkarangan nga. Temple tolu fenan Jerusalem. Masam ganyak. Temple of Solomon masam gan Jerusalem. Kamalipan nila kataya takalal Ephraim nikipelsima elos Exodus ngan yang fu yang ul singan itngol pelit kosh. Pangan lang sisima anain immeasurable ma takape. Samsam kun ke vertical love singa na horizontal love sima tako. Anake lemel anan saksin su basal langet. Isam si tolu ma taka na keo. David Elmo, it's immeasurable. El go flash keye. Kada ko flana fathamize itola fakana pa lalian lang singa. Tajakta individually nga kumfin orakain si Maurek musingi mas body cam in kain ligia ki camera si cash nakat 4-4 na camera si ngan record ki mga kumara na kaywa David inakalem yela oyema nga kum orela nagi sin mamakati dala kuluk takatorela na inequities kadita la kuluk katorela maingel defile ya temple singe nakifak mo eas meta nakat nget lali na kiyangaw sumla kat mataki ang nakuluk siya tako nga kung matako siya kat lima pes makatin siya sinake masikyak katamat las nga sumwila la siya ya kialu sangeng to dinaksiwas sila kadata kayo ni kaing siya luti mapay siwasa ifakat sangeng to sinmeta at Jesus Christ mo kay fan na pamisya vinsaksing siya matal kel pasorola nenek to phone na magluklas fakata matsin ganutay la kung dikan witawi fakarian masingan estay nila nigitawi lisin na tawian kasyakel pa sorol la finsaksing syakel ska sorlot lele syakel fok le akat mo ta pakpagi mamalas parik mo na uskat meniki mayata makatas misingi kung kain siya lak bumwek tas ta dikin met klansap mamasala pinsafal met klas mamasala kisbin kat mayatang ngetang liya ako ang nagitalik nataan. Kipayak kuluk ka fangalik lan fash. Kadaki oye makat patatyang kaya. Walas ma ordain niya gikat in the last 40 years. Ifakat ko siya lamang Makimi Kadita lamang kulukatan Mungkat siyang in shamsham. Katash ki false humility. Sa tawasak mo, sa tawasak to di siya katanda shim. Tari, pasal to ka, alay, nauna pa di siya. O kanwang makadislaki. Pangi kata mausi, paingat na nake, hapatini kaya apostasy, amang practice. Mama file ka din na katara. Arwal, mama katsang, tuyak, betan likat nga. Sang ke Christmas ke tuyak. Akat nakayo. Patla ba kitlasya? Kat defile the temple. Wangan la imagination lash kat imagine, reason mangil. Payok si Ben si testo ni kalimikos langol dolo. Nara,
Kaitaklaliki Pahpah matal kikas kusay. Nara kumwetang lifa kumsing. Tau na mo. Parang afakla kasya. Kumkan silpa siya kaya ang fuko pastan. Patenay kala ni kat falok tiki magkastan kata fakka din faskeo. Napana nga kinatakan ki Siyam sa kumsing. Pangas ko Siyam lal David ki Siyam siya hugit nga toluma el sa maslaw. Nara kata pela siya manyak mo Siyam el selakin malal David. Ano dali na tendige diyangan. Nara taka na shish katalita na sifas mataka ki week singe in from na shisha kiluto mo de tolish ngalan kosh Pahpah na kewa taka ki nganlan kat e ashipen luti inkai inakshiwasye e inakataye mashiwashwas na sinwet katuin singan Pahpah na kewa etaka ki nganlan kat ilmong yang nagikastala molda kak Nara kilmong yang nagifoka etamilda ko. Napan ang gastal na pang if nga kung takala long gastan God, wang iniklagi mo lasha, we're wasting our time. Go do something else. Aknengi kung nag-i-fruge. Mayan, any life without Jesus is a life wasted. Kat siyang to din yung team singer at water down niya gospel singer. Ngon man kata shiben luti. Kayak fagkakatora laki maurangin nga. Discipline fagkakatara. Ka-discipline si Paristanin mo et ifa ka Nathan el sunderal David. Al sunder restore ilya. Fagkatamtan ko susiyaw da ka na yimdan lema lang eh. Nga si Fena. Nga tiyan na nangge kong. Ta convinsom ni Mitchiville Berek makuluk. Inakshiwasye. Nakatay mashiwas-was na sinwit. Na alam mo katara, end product siya kaya scripture nga indefectible, cannot be broken. Pason il fact, ki Pahpah matal ki kaskusay, ma Elvin Borngelos kat, siya kaslan kat, taka na sielos, mas la kufla na kanaw siyakle. If we call them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. King James Version bangan. Napanangara Samuel sukosin, sisin buklimegos mga bangon mo, poetry, ka wisdom. So, Sam, Soka, Ecclesiastes, almost Solomon. Nara Samngan oregani collections ita bangon Tilim kalme pa praise song onin kaksyak. Nagimat kriga del langas del mo salmoi kalmean pa on we string instrument orek makinyak. Lem sivena tise hildaga attendigated Sam nga gelukulong malakos ang malakos. Na Samuel inspire prayer. Nako, oyema kat meta na singkat. Verticality siya pangin. So kas ildaka mastun meta. Concept singan pa na kimasap singolal mo siya. Kung hindi na layot lang kum na singkat. Siya mekos. On kos ni singaul nikum akmas nikum koso relationship la sa na sinmeta. At siya hiltun fulwa siya mo, I'm the Lord of Sabbath, kisaksin sugoa. Mga takan tiya kong. Na siyam sugong el patatyang siya tolu, el sugo siyam lal David, manit ngal tolu siyam ngal sa masla. Siyam tolu ni kaya, ngal sin ke tol ngol luo, tol ngol akos na kaya ngal siye, lam ngal sin kaya ngol lumekos, on ngol alkos na gate ngaul, na pa, al ngalon kos, siyok siye, siyok tolu, siyok alkos nga siyok singaul, siyok ngol luo, siyok ngol akos, siyok tol ngol siye, siyok tol ngol tolu, siyok tol ngol alkos, siyok nike siyok ngal lumekos. Pangan siyam lal David to.
Siya ka nga lawn course na kisyo klam nga ol pang halal song. Unin kaksak, hallelujah, halal. Dalik natal, asap, si fin choir Jerusalem lal David samas na siyam singal luo. Siyam lam nga ol, siyamit ngal tolun kaya ngal tolu. Dalik na korang samas na siyam singaw jin siyam nga. Siyam ang ngal luo, ang ngalakos kaya ngal ya, al ngalakos kaya al ngal mekos, al ngal itkos. Luga sin siyam nga simla si Solomon, pa siyamit ngal luo, siya kong itkos. Etan el samas na skopa siyam al ngal ya, eman el samas na siyam al ngal alkos, siyam sa kuma matay may tamosi sa samas na. Pa siyam ya ngaw. Siyam sa kuma takpe mo, lusian mo lak ko mayait ngaw. Fingat yun al ngal ya ngaw, merak ka norela. Nara, siyam na kayo mati akalamiyak ngayon, dan akalamiyak sa samas na, wan babat mo. Central message ki siyam mo, taka na sikum, na, may, praise ye the Lord. In the kain orela kakshaklas na sinkata. Pasam nga taka ke in kashikat ke kayo. Nara kaya taka na ke malutut misingi sakluk ngan kain. Aksyo sila mga sin tik nga. Idea si mga kami taka ke siyam siyok tolu taka na ke siyam in kakshak. Hymn of praise. Nara siyam mising kay David. Magtatiyang kisam, ignal dolo mga fakman sumasla, kumakalimik mas masla. Eldagan bless, eldagan nagiye kaksyak, nsewo wala na sinkat, kisipin redemptive benefits, makatpa ba elakalimia, may redemptive singan, paano genusi, oye ma, elita lakatafong le, alsak na kashikat kaya. Narakadeta ka na first sinagal maker tamlipan na tagakatay. Benefits mataka ke healing, redemption jingan. Nake crown ma ngako makut na kaya. Stand sound ko singi singaw let kakatay nake kaleng pakotoy silan kat ngi. Nake she was payilal, righteous justice. Ilda na ngako wiwi met ANC. Nara inkan magnify o yelala. Na immeasurable love sila lang si Ma'am Doctor samram keng pa ipsaf la singal mekos singal ya. Nara kat finnan ka nake siyam sa kong elda ka na si kom ke kasin kaksak sila David nge. Elale na takay nakelemi na sinkatin display. Ora elda ka introduce na siyok leme tolo ni ka siyok itkos. Elora kasin kaksaklal, in kaksikin kat. Na masimal ka samsam kun inikes lang elvak mo, my soul, pagi fasilu. Ikes lang ke my soul, kali ke my soul ke stansak lang ulu. Na anan inward dialogue silal bang self-talk silal ba, endok na gugugeng. Naray flokun kat lang ke, samang alu si mga taga samsam kun be nake kat pesi makat anen palakin mo patatle na naklas magengi the end si makatin da kakya kadin sham na shish ngat lima wula na lorela pinpan na kita lagi Israel molela inash self extortation lalos kil molelos taligi malos patatyang nakaya ngat ang nature na lan malorela kika shaw fella sing nakatmdawa kin ngat ang na kaya asayan mga nakilang ka lang bakotin lala. Na pa David na dako in sham kun mga siya pa nga flela pela kipajing nasin matudi silas nga na Mr. Liban na dako expound na Mr. Liban balang flow na siya lumala. Kulamalap ke kasna ka matagaral tamil treskal we me historic context, we literary context na ke siyam siyok tolu, siyam siyok mam ngaw no phone. Ingat kita na me minchewu ma kadilak kaye kadle me ele karangin kadle me
Usye wala na na wala na si mga kuminan lal appreciate God ke in pala ko pala kan matkulog ala lang kenekin mula siya. Narang nga kita ka narrow down masima me tigat fat na me ito. Masima chisya akalemye. Kaya meto singalal ko fos nung ulit sinagalong lu. Pide lang nga na siya pelikash. Te pelit kos pide. Pelit ngaul pelit kos. Pelit ngaul pelit kos. Kadin dia lalien siam so kung nga factual chisya ke new gospel nga latana. Katat la forgive everything. Kadin dia lalien forgiveness siya lalien. Natakan na siya layak like gas mo lalien. Numbering system siya natakan na wikat natakan. It kos pelit ngaul siya pa 490 siya. Na if you got the dispensation siya kadashkengen ang akalam niya mo week it ngaul itak yang na siya tenel saptaya fos nung lakos nung lit kos. Manin tane in exile context lala matawagan saptaya ke tenel el sumtak proy baba mashi chermaya may pala chermaya lakalim me fa mo katasho ke lucian ye it ngaul ingena kata foto yang arang approach siak la me what's coming next nar katem to pokal la tenel sang wikit ngaul siya kat takalieta na evin katara meta na it kos pelit ngaul ang fuyang ngaul na makala mingin na ke ma sim la ke kaslan gata na we kon ngolya sikla dare nagat nta sano we ka kitnya ulchen sikya ngake ka din sukya na peche ngan men nga ta ka sige ushe mai ke bella le prema ka din le sham shok tolus ko ngata na Lalian forgiveness singin na manay kam tawagan el rada in ka chao fel el na kia tay la ya lim si mai ta mo la mai ta men eta tay kat amnishin si bang el ta la cardinal vid and will fall one massage na run ka dili ta mangay sikya kara lim ngan na rada before his creation he already elect John 3:16 for God so loved the world kadin dia na pa forgiveness element si mai ta ka sham shok tolu kadin lalal ta ahkinsewowoye ka so sukya pechesengan kadash kya in maslon week ongolya wikit ngaul according to this 490 na I think that some nagalalian pa pala na Ars 490 todo taga sikta naga 490 si makatash kengen lang 490 si makatash kengen it's on a defined pause ngena Maki rejected Jesus Christ. Na ngayon na mas may takyan na siya Paul ikat na Damascus kadili intervene anke proila siya kading kalimbegal na ako klan katpang el sang mystery form siya na siya Paul mo kung may us gospel siya na siya Jews and Gentiles alike. Na dispensation siya makatash kaya in Marton wikon ngolya na kay ngayon siya pa dispensation of grace church age siya ba nta sa anong katanda sa anong inutakyakat na 7 years we kakit nga ultima itak na siya nila ito ko we kakit nga ulsingan pa consists of 7 years may taga ponel sumasta kaya sapta lime or kaya sapta singalya kaya revelation shukya shal singan ka din taga pensi ka da rete la siyam siyok tolu dakom tayo kakata ya first by first shal nga ansiyas tayo na kat fulok na nagele prem metige prem patriarchal creation mata ka sapta siniga singal sien sapta singal luo fire kat kan kalam kapin sapta singal chika genesis katlela April commission pang elu ko makatil fat na sila naro beginning of the first 490 years singaning kalam na ke sam sila Jesus na sila pidangan ko manak na speligas itkos peliknyaw so since Genesis 3:15 tagada na Abraham pa itakyang na siya lan fast na mit na ke
in ahkinsewowoye fell on the phone. Kaya akwaklan God. Nara timing siya ng tagata na first 70 years, 70 times 7 siya, 490, takiral Ephraim. From birth of Ephraim to the Exodus. If you come to me, kaya pa pala na pangan. Dahil susta nga Ephraim, nike Exodus, taga ligyan ni siya parala, yang fu yang awul siya. Na if you come niya pala ang pelchingan na, our covenant, our dispensation chikyakin pelchingan pe. Kading kalam gala, hakwakan kadang mahakiya. He dealt with people differently in different dispensation. Kading kalam gala, actually walk what God told them. Ingin lang ako, we need to walk it, but machi mataga kalam gala na langkalang pakatan yoklan God pataka na ke machi katash kengin lang. Keshpenorit malan God through the patriarchal. Kat so metagal pa na Abraham, kati covenant, itakyan ke Garden of Eden. Kati mga in fast na ke, ang fuko yang awul singa takal na sana, yang fuko yang awul chafla siya pagkatash kengin lang, matolo sikyak mit. Abraham ne ke Exodus. Akluo, kati na Exodus ne ke dedication na ke temple lal, me Solomon na pa, yang fuko yang awul siya akluungan. Yang fu yang awli tell with the people. Patient la, langkalang la, langkalang. Abraham ne ke Exodus. Ingin na katakata na Exodus ne ke dedication lan temple lan kata. Katindi me kan mani korpelit nga uli siya. Aktolyo pataka ke dedication na ke temple ne ke etik si may takyan na siya artifacts. May tayo follow kung masyayak temple siya. Surubabal mo. Return from the captivity. Na bata kata line up na ke masima proilal Daniel. Nike oye ma akademia ke toplan kat na si Daniel na artifacts nike second coming. Pa yang ang fu yang ul sila lang. The last 490 years pakat pos kengen lang. Kat asin maston ye unul ye itnyaul. It's a defined pause, matching a time of the Gentile. Fullness of the Gentiles in the Intaga na ke mole lashing a pangalang kalang yok sing. El te paten fulo. El ke matan the gaul yaking in. Na machi may takina sil Daniela. Keshben chisha sil taga. Te richaki yaki sin metlal shifenangan. Ingen a side track yaki according to Rome Saptaya. While the fullness of the Gentile is coming. Time of Gentile is second coming. Second coming, that's in the future. The Mashimasuka dingena pa langkalang pakotan yoklan got matagan na ke church. Isusta ke launching a painan or a king like a mulching in lang. That's what we need to preach the gospel with in full loud. Tagan like a isusta. One a cheese like calamika sonto. Pangapakotin siya nga. Kaya kali ka siyam sa kung David liya ka fossilu emet nga. Kaya rega la porele ka the shukye 490 akos nga. Katas kya 490 akos siya in maslon 69 and 70. Liya kwaklan gat nga. Liya shali nga. Wag na pa yung matafong na kaya makatas ka nga. Engineer ya tayo timeline nga. Kadinito, na mga tinamtasmanya. Mga tinamtasmanya, kifo, when laying such as you making, tinawtake kang online got. So therefore, there was no doctrinal education in scripture, mawtaka. Wangan kaya, wangan me reproof mawrik in akayamayita. Mayta, around naman, sikosak la. Mesingan, chayangan, tina akswasyak matafong nang. Na tipa na akatayaki, suwaswasa. For so many years, papakutin siya kadeta ka na kaya ngay. Kat matakya mana ilya, pakutin siya pa kadin na di masing kaya. Katin nila, leo siya yung sewo, pakutin siya pa lead to forgiveness siya mali.
lang fon na la megatara in the last 20 some years nage since word kamema come as you are. Nga read for sinige singalal course. Broiler ke we broilan mat nage wakatin takalien na lalien pakotin singe 490 Heprem Exodus Solomon nage Article 6 Article 6 is nige second coming. Katanta sano utak yak 7 years of tribulation we second coming. Katashin Mashlom 69 70 lalien el posia na may tayo nage langkalang singe. Why not if he did? So he must exhort ourselves in praise God. Kama ilkes na siya nga. Diya shaling nga. Tinam ta shaman yak men. Na kusang ngay min si dagayin reveal malan God. Man kastan God pagkadrit makin. Kastan God me. Role and kastan God bin reveal who God is and what his desire is. Desire siya matagayin na pa in maslon nun ngulya. Itnyaw siya may tantakan na kamulila. Wana luo pita tolu fos alkos na kesingaw nakkalam niya. Elte patlenda ka. Eke may na kewa in Moland. That's what's in my heart. Daw ke kusay. May na kewan ta ka na kemolala. Wala na siya. El forgive. You already forgive you. You already forgive me. But in put our faith in his work through his son Jesus. With that being said, namnas Gesta pa palituman. Laing mata siya vinas na tum. Finwangan namnas. Kaya kayo kung sumper me. Ruwain niya kaya nga riti mga taga straight from papal mata nata siya. When papal mata nata siya, kuwakosin ngon God. Kimay. Na orfos siya me tapang. Aking anya Jehovah ang anuk. Aking anya Jehovah o anuk. E mana kewa inga elosin akinganye matal. Akinganye Jehovah o ngane etia malkan na kalang na kewa Siya nanak manas ke makuluk lom kewa siya akaye la mas na kewa lom. Shibaridi fostolu siya na manas ke makuluk lom, kayawa, siya akaya maslom kayawa. Akos, sakluk. Siya mula maulom di kimi siya sang, siya shun komi ke tefrulan kalang epakotin. Di mekos, siya akupya oilum ke mawo oinge forslom in aksasiya wena ikul. Sjoveilara orek ma shuwas en nanan kailos siya aktuasiya. Elakade inek lal na sil Moses orek malal na sintalik natal Israel. Jehovah tingtingi na ke pakoten ekalang tia sign malad yokla na langkalang lal. Siba riti masingan. Jehovah tingtingi na ke pakoten ekalang tia sign malad yokla na langkalang lal. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. For siya Elafatia kayak pel na kayo. El tui el tia shukya malat lal neto. Elafatia kayak pel na kayo. El tia shukya malat lal neto. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. Langkalang yoklan God. For singaul el tia ra na shares inwa na kuluklas. Ko eshe na shares mafal na ke makuluklas. Just think about that. Sige sang na ke proyan. El tia ra na shares inwa na kuluklas. Ko eshe na shares mafal na ke makuluklas. The when na faladen kushay na fel. Kushaw na fel.
The when of ladan koshao na fella, oinge lapan pakoten lal na shilo sheshangin shil. For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him. For singalu, when allusionen katalep na roto, oingel wusla makuluklar lesligigat. As far as the east from the west, so far had he removed our transgression from us. Amen. For singal dolu, when a siya papa bakum tatalik natal, oinge chiofal bakum talo siya siyang sin. For singalakos, the ito lamash. It is the God kut. For he know our frame, he remembered that we are dust. For singal megor, kemait lenlal wenam ma. When of kunshak faring inimel, oinge el fangalik. As for men, his days are as grass, as a flower of the field, so ye flourish. The enga okla e wangenle e on en way tiesivil eteya. E en on way tiesivil eteya. Pangan natin mo ito. The enga okla e wangenle e en on way tiesivil eteya. For the wind passed over it, and it is gone, and the place thereof shall know it no more. For sluak shafnan, for singali course, takutin lan Jesus, on fellows, siya siyang shall not took mapatpat, as was al machin dalik na din. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's. Aksafila, kadim proyla ke may kasmon nga, nasilo siya karangan ng walang lal, and nasilo siya isang masaplal, nasilo siya karangan ng walang lal, and nasilo siya isang masaplal, to such as keep his command or covenant, and those that remember his commandment to do them. Pangan for sinigis nga lal course, if shirika ko rito ka na ke, we for singal yan na galong ulo siya kada usipan na in karanginak sa fila, for siya na keluwe usi exhortation ka, fakolal siya mising in kaksakin ka, for siya na keluwe. Nakadin eltagal ligia fostolo nagal megar sinusi la Yahweh goodness, lakata ya goodness ka wala na lang me God. On course nigis nga la course e usita na long silan God compassion for his people me patagal ke fos on course nigis nga la course nga nakalam me long si compassion lan lame na sin metlal. Na fos nga me course nga la course tagada na long silan God nga is eternal. Nara usye o ya si mga kumakalam ke ikos pelit nga ulsi nga din kalam kala. Meto singa la kos longol sina ke longol luo. Peli kas kumena na sin mayet. Pitel mo pelit kos. Chise del mo. It ngaul pelit kos. Wala 490 si may itel with Ephraim. Neke Exodus neke me malal temple al Solomona neke me etik sila exercises ngan na artistic neke second coming, which is beyond our scope, beyond our control. Siya kata na pakuto yung yoklan God len nanap na siya mold singin na ngay painan. It's need to happen right now. With that, kat proy like I'm read
nakatako first by first year. Papa long na pa pakotin yok lang kalang lom na shish. Wait fin fella sing na kayo. Kung long si felloing. Kung may si wen si fan na pang may sang sing. Mình cũng mê tờ hình nó là cái gì vô lý kia tờ là mệt phê là xin totality là your profession cũng sang na cái mà cũng moral là cái wa fin phê là cái Kiev cái Rose cũng provide what they need tờ mà xin mà tờ cơ in kalam na xin mê tờ mi shen là San Jesus Christ pakat na miseng ingen na kadin full lao la kolal fungi dal taga misi ka makulok plus kadin taga shoot to ka shailom kadin le wala na loma David el simu sakalim when the Father places and forgives isong niya na God kadin lalal fungi kom na maki atari mana kayo kadin taga na ukwe kom when I pray, melukwekong. But true kaksaking gom, boy, kamanagaywa in the name of your Son, Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Well, katalusu kaksaking God, ipsime da bange, fosinagaluo, akalamima, exhortation, fact na kolan, machimas maslasham sa ko ngayon, kaksaking God, naragat tagatana, initial na phone patago ke fosse na gadungan. Aking anye Jehovah, that's it. That's the command. Aking anye, ahkinsewowoye Jehovah, liyan na pa yok, pakotin yok man gadarel taga self-exhort himself na keme, in aking anye, in place. Managawal na ke maulala len aking anye, ahkinsewowoye God. You live for the glory of God. At kan tuon sing apply na shish musing ito na che sielen na nagkamulsila kumain self-exhorting ka di ka din na pala may sisikya kifin siyak sinala we don't deserve eternal life gift of life singail kasi pin lang si pakotan yok lan pange mas matakay kesta na si kung ka din di siyam so kung ito na ahkinsewowoye and Nuhnak Muhnahs pange kat Pahpah sing. Kat Pahpah sing kate telefon, when kataga read your makin Bible mata ko saya. Tilang sa sing. Kataga na sa Pahpah sing kating kalam ka na kataga exhorti kat chifen na kating kaksaking kat. Kaya wala na lan. If in kataga makin Bible sa sing katanikin. When kumelita na katina akflatje kenjier. Long masing aking anye Jehovah, nganek. Matakoy siya bange kapashing. Nganek ta na me dispensation of Christ singa ngan kat pa asing kat or kat akflatje kat ngan kat morning ngan in pel na kayo bange masing nara siyami sunga sham ta na sunna in the Old Testament ngan kat sunna patati na nga equipal dal na follow padingin na kaya kat dispensation of Christ singa kat silia kikangan man kat we are born again we are regenerated spirit la sa molya when misha ke karta ni viden na misha nga na leda man if kat molya kis ben mas sisa sila ngara molya kamwe kat alu pangasiya makatil suko with alu pay na shell. Na vingat tita alu pay la sa pa me rom singa lu fashe. Kaya kung akin na pakotin yok lang God, so therefore me kisya kung pumyo as a living sacrifice. Holy shiyatle. Akmataliya shiyatle na kemalangkat. Mga umtika masih maganda taga lieta na you cannot serve two master. Kaya kapag maluto chimay taga kaya metalon ko fos long lako tinga tunong lako you cannot serve God and mammon. Ki fosya elem katlan misle. Lenchifen na akmatalye kos.
If you got the soon machine, got the kind soon self exhortation, Chimataka, for Sinaka. Oh, nganuk. Kada ni kin kaksakin kat ke o nganuk siya Why nam tan chim tay ke loving ka kumdel mo alu ore ke Jerusalem. Ka talu fin also kung Chisha the book shie bel shie ao etaka. Kumtena kung chit basomne Jerusalem. Kumtena in chit basomne mutake fin also kung akfla chia manefa Chisha in Italy. May sang siya, may ahkinsewowoye kat siya, ngon man kat may, ascended into heaven, na ngon man kat patati na sin church Jesus la, taka na ni mo siya nga, if yung ake nga niya lem, ngayon, arak yung anuk, if yung ako flan, arak yung anuk, that's mean I'm dead, I cannot, ahkinsewowoye kat. Lakum taka lakum, Aramakunom ka. Oh, yeah, fakya. Kung so ya. If you cannot speak. You cannot understand the way of God. Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Nara, aking anye chiyo fa o nganek. Kataralin na kayo masing pangay adu pa iyo. Kadalu ke ngane pai, bangai ma kat papal shuko, met alu ke pai. Efo kadalu ke pai mankatli compassion lang, efin shakshin. Therefore, in view of his mercy, pasyam sugong. Therefore, in view of his mercy, offer up your body as a living sacrifice. Holy and pleasing. They kung some now si get shen kung mo masing age. But my shoes la nga na ma itak yang kya or malan God. Aro sami sung sum na get force singan me man na kay wain nga elosin akenganye matal. Blessed the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless his holy name. Katakalingan nag-force ng luo. Kaya pa na siyam so kung kalye pa na taga. Siyam so kung taga kalye na panang bless the Lord, O my soul. Ngayon siyam so kung backflip siya. Aking anyikat. That is the only way we worship. Aking anyikat kaya mo siya mga tashkingin na. In spirit and truth. Shamsho gagos fosya kalim me bef. Shamsho angalon gos fosya kalim me. Nagatsong continue again. Lines wak lugangan na aking anya chiyo vaong ane. Etia molkan na kalang nakay walal. Nakadat ka na mekalangan me goodness lang kat ngan pataka ke fos tolu nakel me kos ngan. The goodness of the Lord. Dagemet. Siya na manas. Fostolo. Kaya makuluklong. O nga ne, aking anye. Makel molikat. O nga ne, etiya malkan la kalang nakaiwalal. Sumasing itagal na kaya siyam sapta siya. Siyam siya meta. Blessed is a man who walk not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffer. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditates day and night. He meditates day and night. Temal kan na lang kalang yokman kat malala yetaw sindo somla na ke mol sila nila chisel daga misha mol katin temal da kat we meditate in the word of God me simle channel snake reflection el counsel God el akas makinya kat ke man daga maching mol son singali kor hakal me sanctify them with your truth. Your word is truth.
Nãy na wangin mà bay if in got mà kinh lên sa chi ching compare na ke lên si mga small stuff ka share na si was nga lên mata sing pa mo ngani mo ya ke ma bay lan ka mình ngon lan ka paus mga ngon mana si mai lak mo ya ke ngon lan nga can understand what God is saying to me mình bangin pa ko din yok lan God naro wangin na mga ke ara shayan ma sing ngan ahkinsewowoye na God son of lokman when natal siya Mulia lagi makhluk mula na si bang kadin o ngane you all inner being kadin lang si kan me king si eskewa king nas kewa king nan kas kewa kadin lang si matalan la swana kat lang si kat si fenna masing e som na ge vertical horizontal sima in full wa kat shapating len na kewa on the blood of Jesus Christ pang masing may na kadin taga tiamal kan Pahpah na siya sacrament maurik ke church later nim sing pelchin koto malam tolu na kay wakat is spreading mold sing kadin nga taliye mas kya giving chaction at the same time we're looking forward to glory kadin de malkan na ako kan got so sacrament sing established kadin Psalm we're looking back at the cross and we're looking forward to the coming Shams ko nga urit na they were looking back to the fall of man, forward na get cross. They were in a different old covenant. New covenant, we're in 2025, looking back at the cross, at the same time, foretelling utak yaksing. Nabara, dispensation chimagadash kanya lang back then langkalang yoklan got the mad church, believing Jews and Gentiles. Now, Ashpen a plan chilan got then she continue in Akshafila, we eat no ultimate technology dan and get in Saptaya. He got a plan, it's already laid out. From the beginning to the end, kada lay out engineering no fun na may nagadinashke. All you have to do is believe in him through his son Jesus Christ. I'm telling you, you don't want to follow this role no more. Flokchilan lem nga priority lan lomching ke kas fushahin akai kadin te forchet la mesh kan ta samno mình ngalia na pai pa ko tension na te mit ko show na lam dan ke tlik na nga ki mit na ke ko try into kana ke pa ko ten lang lanching pange in that composition si mata kai in siom mai ngan si kon faka Ti makomenta makunak pa mo kumulken. Kaya somnain ka sa mo mapatpat. Mana siya na si batas kang nakikatliyak pa ko tinyok lang God. Mana kay wakatara kaya nga nar kaya nga in spirit to glorify God. Now as we work from the inner to most holy to the holy of place. Mana kay wakat taga nan kay matching na ke conscience large na ke me reasoning memory large na ke affection na ke mana ke our personality will align na ke akwaklan God. E alignment siya utaga may ngongan kat paus ka ta. Na fela ko flan ni alignment siya. Fela e force. Na nga factory. When na pa Christmas to when sim na ke Genesis na ke Revelation. When na pa malang fell. Mashi mga umen na kakaksatin na pa blood of Jesus Christ. Jesus na lali Bethlehem, ang asum ni Bethlehem in 2015. Jesus na lala is part of that full fok size ko. Mga yok si may na kanin loy na kaya pa modyak silang kat nget kati mo kadinakshi kaya ni Jesus na siya mo. Mashi mag modyak siya pa when I complete elemenakos matagal ke crucifixion siya ngarkin niya na pay kadin kalam na pay la meshi katash siya el Jesus la el crucified el misya pakpakiel el molya pang complete siya matagal ke siya koran siya mekos foston na gel mekos na ke laita siya naragat mol siya ngetanit ke cross liya kayo siya liya misya molyak siya na
Masinga mas ke mold fon na ta kadin di ke oksingan pa. Try fos kadin mata ke. Pakoten lalien pakoten lal na siya. Mold sila nga it's completely for the Lord. Na kaya taga sang na fon na sin God. Everything will line up according to the blessings of God. It promise. Medoon koston will tolus. Come seek the kingdom first and my righteousness, and everything will fall in place. Kas mold lan katpang. El mongyang nagkikastan. Nara, siya na nakmanas ke makuluklom, kaywa, siya kayla mas kaywalom. Na vingom di o yesing na ke me maslas mat misingil. Kadin. Kat manas manos katat. Masima yoksbe medapa. Spirit in mold. Isustek yang online katsing. Isustek yang online katsing pa yoksbe med. Kunito na pala kami sumnain ka siya. Na mas makadash ka nga wo, pakatil chika din ay esmak le. May esmakin niya gan. Nga fet na pala, puklal din ang akalim niya mo. Ildal laro mo lalo sa ahkinsewowoye ka din. Pel na kayo mo, hindi ito katsilalo siya. Katali prema siya shake up. Dal mo lalala na ahkinsewowoye ka. Aking anye ka. Wana siya misukong self-exhort for siluangan. Manifo make el molilla. El sang mo na siya. Dahil mali mangan in malutut siya na siya kum na managwa dalra for the glory of God. Kadil sang lalgang. Askalena na siya los. Toko siya siya. Never na siya lala for siya ka. Maya may nga kala. May pangamalan God. Wulen na. The situation makumash kevin kumo munum manas ke pelsing eh. Wuna. As long as you born again, regenerate by the God, Holy Spirit, na manas lo ngayon, kumu siya faka kalan God. Panginoy mamak ingan niya God. Finne kung manas, kung talam isusta kaya nganlan God, manas lo man in faka kalan God. Panginoy yesing. Don't get discouraged. Do not. Situation makadash ka nga, makadiligas ka din float na roll. Pangipakotin siya nga. 4:19, dahil kaya susla le prema, dahil na Exodus na kaya me, temple al Solomon na kaya etik sila exercise, kadash ka etik sila exercise na kaya second coming. Second coming, so not sick kaya for between 69 and 70 week. If mentioning lang ka lang pakutan yok lang ka. Lupi da tolu fos ya ka. Alkos na kesingaw na kalamel te paten ta ka ilke mat na ka wake mold singa inisusta ka ngan ka tingena. That is why ko sa online ministry here. Katin ta ka na pa full laulak ismon mapatpat sing. Now at first na met na kaya o yeshaingan na who forgive all your iniquities, who heal all your diseases. Siam siok tolingol fosal ko hasya tolingol tolu longala ko meto yel luon ko sakal mi be in akyok ki mashin nage fosha ko skataga na wala na lang ka still continue self exhortation je ge foshin nage luo shi be na taga na goodness lan Yahweh goodness lan Jehovah taga ge foshin tolu nage me gor ako taga da akal miang siamo la mo lom ni kimishe. Siya sun ko mi kete frulan kalang pakoting. El redeem mol. Siya mi sunga kalang. Siya mo la molom diki mi siya. Siya sun ko wi kete frulan kalang pakoting. Skili mang eh. Kat may siyam so ko na ke mol las mi singen la kat may na. Tena agos malankata ke shipin pakoting. El modi katla. Kung di kan fact mawangan in kanigin mo diya, proof here, 2,000 years ago, like, crucified, dead, buried, resurrected, ascended into heaven. Ila follow ko. He is coming back. Coming back, sino pa na nash ke proy lashin pel na kayo. Kadi na ako lang, wangan mata lash ke lay me la shik me. Ara, masima ka din na nash ke nga na nga pa, loin na ke kanigin mo lashin. Kat mi siya,
El redeem God di ka makuluklar. And at the same time, yung shit tayo wrong eh. Ako na. Na-share. Tayo fulan kalang e bakutin. Kalang e bakutin. Loving kindness and tender mercies. Li pangakif sing. Pangapapatamasing kasaong. Pangaoyes may kat na siyamis David landieng. Nakatliya na David, covenant na David at ka nag-dispensation mapatatyang nagyangan na it promised na si David, through you David, nga continue masang na si Abraham kaya ka Genesis 3:15. Toko siya lumayan nito mabata. Tanafide siya, Jesus Christ. Redeemer siya. It pataga me, esta makuluklan fella siya. Katin me, ismol la siya. Nakataga na siyam lime ko singal luo, tonong wala ko tong luo, we lamalon ko singal dolu katin sidba na liye, me living kindness, tender mercy silan, me redemptive work through Son Jesus Christ in akyokye. Kadin niya na pa self-exhortation na kaya Yahweh great goodness, love siya. Aksafi na kaya fos lime ko, ipsyak lungan, siya akupye oilum ke mawo, inge forslom inaksasyayak wen na eagle. Siya akupye oilum ke mawo, inge forslom inaksasyayak wen na eagle. Who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagle. Ay siya ang faston ngol siya ka tram ke me lenigash somla. Fingat mata ke malan ka ta le renew us every day. One maftodo le rum God. El dagain me el ahkinsewowoye. The Father places and forgive. Nara, actually feel like singain ko tum na ke loy shimata ka ke faston course na ke singa ko singa na long silan got na sin long si compassion lan na sin wait lan pataga force gasngan chu failure or must wash and nan ka kelo sha act tuashiya chu failure or must wash and nan kelo el nan kelo sha act tuashiya. In other words, Lord is righteous. El execute must was spell na kayo mo. Judgment. El karangan those that are being oppressed. With makulukiya. Pangay. El places na forgive. Siyam siya wakang alon ko fosit ko rakal na may pamasingan. Elakatiya ineklal na siya Moses. Arep malal na sindalik natal Israel. Siyam siya kang alikor fosingal ya si bakalimya dana katsum dana akalimya langkalan pakutin yokwan gat kena matawakin reklafela tago nananak na sindalik na din gat ngam takal siya Moses na din Israel ngan siya ka mapasambram kanya patriarch akwakima pakutin yoklan gat patakyang nage talit na din gat ngan siya mi singay liye hakilin la refill dari mga nasing mit natalalos ngan siya ba me redeem them from Pharaoh yang fugota as well a great prophet Moses we shall talaliki shaw singan song separate them akmatalyalos with those 10 commandments make them a nation of priests. Tago ni sidetrack iya ki masingan ngin. Tekan me bal tu mo. Dahil ba na follow ke 7 years of tribulation. Tugun utak yakat my church. Siya church kan all believing Jews and Gentile. Ne mo siya nga not my Jews turn as Christian. Ne mo siya nga. Mamta city of David. Fasyak ke
Sian redeemeth. Atikan malgan na. January 3rd, 2016. Atikan malgan na lang siya. January 3rd, 2016. Nga fara, ngayon, Kenan fara, matayin siya fara na. At Trump na siya. Tirakia na kaya, alu siya maftutoy met na kaya corner siya askyan. Lang pa nga Baptist Church siya pa may ito nga. Nga kulo manla. Kadash kaya si Dilal David. Kamta conversation niya. Kadash kaya si Dilal David. Jesus Christ, Messiah. Kulo manla na siya Messiah. Wala na pa Messiah. Messiah ang taga-sumtar, yet tao sinusum na. 2016 ba nga? January 3rd, 2016. Mo. Kachanam tasano. Sige liye disconnect sila. May flash nga kaya, may tayo nga na kaya, oya may nga kumina nesmak lang yan na kaya nga. Nakatfart na siyon, may Baptist Church, basta siya nga, taga-umtak, sham-sham, introduce siya, el nara, in fact, when I introduce siya, el tala ashmat sa siya, wut na kayo, may nga sumatayata, Israel, Jerusalem, at least. Talaka tayo la, kaya college, click na lang mo siya college, top, lesson, nag scholarship mo, itak yung nansong, continue nag law. Well, ikat na siya yung pel siya mo, ke, taga nag Metoon kos, foston mula kos. Kung di ka serve ka, remember. Na ikat na siya na yung pel siya. Nalaro preaching nga daw, nga, kasi kata, ikat na siya nga niya, masing ila, el sanga nga, batan 2016 pa nga, August ke, same year, nga sa mara internal kya. Eko siya, malam tolo. Tay ikat na nga niya, siya receive ka 2016 nga niya, factual lang, at tinan mo yan. Wangan mal kera siya, in fact, kakukman ka. Eliak na pa pakutin yok na tuk na force si college. High school lesson na ka college. Let your mo government. Let go serve the Lord. Manila tala pang masimayan tuk mapat-pat. Mana kayo wawang la siya. Na mesingan Elia na pa pakutin yok. May tak na siya Moses. Tik na din Israel nga taga na New Covenant na phone naral Jesus Christ. Pa'y nagaling kaksya ginit, pero na kayo. Taka nag-fos me, algo shingan, siyofal ting-tingin na, pakotin, ekalang, tiyasain malad, yokla na langkalang lad. Siyofal ting-tingin na pakotin, ekalang, tiyasain malad, yokla na langkalang lad. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and planting us in mercy. Psalm 86:15, we are in the dispensation of grace. In Marshon, we can ignaw. Kafaya ka can bring it into. Me, liftikas ng tolu, kafaya akos masikya nga na. Akos sikya kikes, kafaya ikos nga, akos sikya ke me spring, tolu sikya ke fall. So spring, summer, fall. In other words, we're in the summertime. We're in between 69 and 70 weeks. Mentionan, ukukrapa pagkatandasan. Feast of Trumpet. Sonna fulfillaki. Day of Atonement. Lenin nanan ka siya. Katramkin kadil kay. Ilan nanan ka. Naksya filan. Feast of Tabernacle. Predestination, heaven or hell. Mga yokshubaga din nito. Kaya namin kagatin mataakwak. Te shartak emotion at awkward na mtasano wala nila lemel is keeping the receipt is intercede is sitting at the right hand of God Father katruman mange ngon man kat when kat kasam from last nga mata inka shaw mta intervene el kol ka dingen ara katta na el ting-tingi ke pakoten akalan. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Psalm 86:15. The Lord loves and compassion. Taga fossingal ko fossia singa nakalme elevatie kayak pel na kayo. Ay letui el tie
eltie shukya lal neto kisatu kepsingen nan chi beridi kaskosaya elevatie kaya pel nakaewa eletie shukya lal neto Sham tolu me kors Aisha lamali korsingalon kors Jeremiah tolu me kors Micah korsingalal kors napmanas pangan me forskar man daga akyoki masingan nagataga nage forsingal van nage singala korsingan LTR na shershin wana kuluklas long masingan LTR wana shers LTR na shers wana kuluklas ka eshin na shers ma fal nage makuluklas fingat tie sham skona ke confidential gadashkan daga na slayat lege me shikorin singal dolu fos akot nigalikos Love does not keep a record from. Eltena watla. Eltena. Katlina ke molla Jesus Christ. Eltega enia ke from ginya mal nul kiki ben en met nakulukshi. Ay muslana. Eltena watla mare kuluk na shinga. Shikelie ma shinga. Lie pakoten nan kat shinga. Akot na la fogonan la for the last 23 years. Kat matake laying tipayeshe. Oil na mateng na kading fulo. Kat ko na kingen na kading fulo. When in lutu we're living like there's no tomorrow. Na kading fulo na kematching yin na nas long pakoten yoklan kat mit clash mit kol lash ko sai church government get show lash na gawa. Nas long pakoten yoklan kat ash yoshing na when na shibel. Katin di lali el tina wak na mange. Therefore, malingat talyel Jesus Christ. God Papa is not looking at us. He's looking through his son because that's the only righteous way. El tina takana ken fok Jesus come in flesh. Nenak na fon na makuluklasha. Papat mael siya lang sikat na fon na. Look at us through his son because that's the perfect entrance into his glory. Pataga ifin shakshi na Lanchen siya from top to bottom can little we are coming boldly to the throne of grace. Kaya di chusta kaya nganan katakam text takana kaya holy place na furnishing tolu kaya na read Bible bread of life siya kalam lang kat pa point katin di kaya makeng siya kaya pro kumne kaya makeng siya if Jesus is relamasing and possible for us. Now katakana kaya man the 5 senses, what we see, what we smell, what we hear, what we taste, what we feel, we will do it for the glory of God. Kat pa may tol siya na ke temple siya. Mana kayo wa may taga na ke uchak na ke temple. Kat karangan may pangakyalan, pangawulan na siya makat askyan. Kat hindi na ke kayo klalan ka, at hindi na wet lamang. Kat at loin na ke na muli sila, kat din muli na siya waya. Akingan niya ka. Makimalala through his son. So, kat first na mit, tawen na falatan kasaw, na fela, oy nga lapan pakoten lal na shelos, shashangang shel. This is where we really need to look at. Like John 3:16. Gospel lal on 3:16. Lapan pakoten lal na shelos, shashangang shel. Shang Shingan is like a new covenant, New Testament. Like wala yang sa si mataka me Jesus Christ law siya mo mapatpasin John 3:16. Common Christian takan sin fell on the phone. The one of laden kasal na fella oinge lapan pakoten lal na shesh shangin shit. Pakoten shingan takan na shesh wait ma for la shang la life put their faith in Jesus Christ for their sins. Lalia bang Lia lalchi nagangan. Kaya loin na met shangan. In other words, met life met ntakakwan God. Met put their faith in Jesus Christ na kemakulu. Ngon singa nilyak. Silpa na siyang kan Isus ta ngan God. Full na ingin nagat kang bread in mole singa len na kayo ke kokolan ngan kat kay si katingin na ukya na kemapayalan God. Kat siyang sin God kat falatan me
pakutin sila na kasana fela pangan falet pangan lalien me falet chipe lalien me pakutin jingan lal na shilo siya shangen shil nakatito na arsh kat na fon na fututule rom tolu long tolu kat na fon na moit kuluk fututule na kewole na shilan kat ne para utaka eni na shinge katile tayin na large relen kenikin mol so kufan na flogging kat me na ke matching lalien matching pa kashaw ni fel lal na pa lang shishing na shilo shangen ngakum na ke mol sing to for those who believe when a lusen en katalep na roto oinge el bus la makuluklash liki kod namanash makataro tafung lege ye garsumla kat followan manarun kat sheket namanash ke makuluklash le malkan natar pang papa chit machine kashaung el tena watla manil zalal kanaus na fon na makuluk fin fella singa isla misha singa when I wole la ke Genesis 3:15 ke when natal metlang ular nakot na siye bayin na takana ke molla singa makuluk na kayo wanam na sibak kalam ye ipan el korso el pusha par el kia pomtan kia no kaini no ya rap ko el lora o yan na kudlu alam tan jinga sinan ko el shangen tot na paemet el loret manasin met el gamatan la lie la matan jinga wangen shangen wangen el yangen na man nga sia tari ma shangen ka sao inak ke yemet klas ko sa ngen na katin takon na ke pakoten yok silan kat ngen la lal fungi la wenna ta del tangan molikat el forgive el ahkinsewowoye God forgive he places and forgive pangan papat mas ingasao na namnas man na kay wakan namnas na kya chipa na kalmweni maktolu fos nong lal ko songolia man na kay wakan namnas na kya shayan me blaspheming of the Holy Spirit. In other words, you constantly don't believe in Jesus Christ. Kung reject ilya. In other words, kung di na siyang gawat malang God. Na para yok supen proy lash len na kayo wang ngatam lilita ka le proy ni proy ke may lash kusang ni kataga sipa proy. Siya pa na iwi puntan kila proy. Ngataga dito nga and kenar namnas ka proy. Kati na line na kemalan katalen sipa na when Satan iltaka 9% to steal, kill, and destroy. That's his mission. Steal, kill, and destroy. When Mashaya, ilkikati matake kayo. Along ka lang siya tagafak mo, man. As far as to the east from the west, so far he removed our transgression from us. He removed that. Why? When Jesus said me, even shakshin. Yataw sin lusom lan mo yakilan aktolyo. Remove all sins. Namanas mo kung tansyan sanksiyan lang kaya po kung mo chima siyang to timida patagang oy di pa pen kung tuyak fakulon sin mo delang kaya kasan laptal lang sin paparuwa kaya mo lalang akang la mom naman na yok siya si pang eso me fagali yok siya ni ars mo lokalo klape kaya samsam talekin talpa samsam kan mangan silpe na yelo to ko 2008 di pa tuyak fakulon sin mo melem mo may tutwang may tevan siya mura ka wata ka masal pa karuang ay sam wala linalbo na asam na may tutwang may melim may tilongan ta melim ta ko ngasam na pakalwin malat to pakalwin pawelsin papapalig na mo siya may ngakain la ngasa nga fakulo sige naingin na kulon singkat lali kes na nga ni pakotan yoklang na siya wangan la siyang masing finance man niya masing isus len wagilan Jesus Christ pag en minshel pagpagel molyak kala naktolu
El sok ak som na in kasao. Kan ta sang flok la. Pange masma iket la ko kumakol na. Diyos Mary Castro mi siya kuam. Nga na som na kemasing. Skin nan ka. Nan ka na ke as far as to east from the west. So far to remove our transgressions. Skin nan ka na kakpok silang ka. Pastor siya tuyak. Even kung ba Diyos Mary, kumakol na. Kalme, can you put yourself in that casket? Mo kumakol na. Kaya finilflo ko, kumakol na. Kumle, masing pa yok sipe metingin na. Ifin kumne si Pahpah si, kumina kung sumon na proikin masing. May ngayon falot na kay susta kaya ngan katsing. May nga liya na, for the last 23 years, nag-project si Matagay in 1992, nag-2002, nag-ling sashi siya nga na, man, this is not what we've been doing. Naro, wo, launching God, launching ko sa online ministry kay kek ka din ka share mga nakes makinya ka din float na ka kuan ka ta ngayon na di pan matanan singan from kun ako som na ka sa obelipan pang promise lan ka ta skin nan ka if you meditate in the law of the Lord, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditate day and night. He is like a tree planted by rivers of water. He is like a tree planted by rivers of water. Pangangon siya. Amat siya na makikiyap ko so siyang tod. Abang tagar tasam ni nga fat na paela. You're going to be like a tree planted by rivers of water that brings its fruit in its season. And his leaves does not wither, shall not wither. Shakyan tikain male. Amen. But everything he does prosper. Man nagka-wildcat prosper. Te pangan masikyak finan ko sa inyo na. We cannot even keep a road. Wangan love care. We cannot maintain that. We cannot even maintain our porsilalangi. Siya nga kun na kun. May plus niya pamas. Fugune na bawangan lang. Katsum ni mapalan ka. Mapayalan ka. Now, if you we better recheck ourselves. When I see a Pahpah pakum tatalik natal, oing a chiova pakum talo shanging shell, chipanataka keyword chingan. Shanging shell in the Old Testament, come in the New Testament, John 3:16. That whoever believes shall not perish but have eternal life. Pangamasing. Matlalal fungi. When I see Pahpah pakum tatalik natal, oing a chiova pakum talo shanging shell. Like as a father pities children, so the Lord pity them that fear him. Malachi told you for singalit course. Kada suminak siya filaw, ipsyak told you. Tailita lamash, elisam takat kutkut. Elita lamash, elisam takat kutkut. Elita frame larsha. Lasin po siya me totality lan God's provision na kaya is created orders. Elita frame lan manakayo. Elita la, we are from the dust. So therefore, manusing a flock na dust the spirit larsha. Isit pa molyak somnarun. Molyak ya molyak nga somnarun God. Belgic rapture up, man or isit pa glorified. Tuweni somnarun Jesus Christ. This is what we're waiting for. Banga makatash kyan. Elita inin na larsha. Elita frame larsha. Elita inin la. Elita si mayokim mit. Pakshafik. Ya fin chakshina. Kadin mole. Then redeem us from our sin. For singal limekors. Kemait. As for men, len laluena ma. As for men, his days are as grass. When
fukunshak faring as a flower of the field. Oinge farngalik. So e flourish. For singalon gusto kain counter masingan na ta enga okla e wangenle e on way tiesvil eteyak pangamulan maeta. As for man, his days are as grass. When a mao mulan maeta. E mai ukukle. For the wind passed over it, and it's gone, and the place thereof shall know it no more. Mulan maeta pangan. Evingat te shang shinkat. Tasak te vingat te kana ke wolen lan God. Molla sa e somna. Manus ke flokten manar molle. Our spirit is born again. Kada somna ke wolen. Na evingat te mtake malan God. The wind will take away. Na taka aksha fila na ke Foshkartuk ngan kadin le eternity in love lan God na siya so. Akalamia ang apakoten lan Jesus. On fellow shanging shall net talk mapak. Eternal glory, eternal blessings. Kat mata sano inutakya, maluwa pa sikya ka. Eternal glory, masishaya. Opposite of glory. Makuluk siya, walain for eternal glory, eternal damnation. Masing ito kay nakas makinya kita sipa nakas makinya chamso kong forcing alit course. E bako din lan siyo for on fellows, siya siyanging sil, netok mapatpat. E siwaswasal na sintalik, natintalik. Children's children. Pangawalay la silang kat nga. Na vingat to kaliyan na disconnect si masikakingen ako siya in this modern age since 1982 neke 1992 nake 2002 project siya translation project siya na katli pakotin yok man kat nake mas lalas yok natilik natas. Mesingan katin fulok nake when maslan kat nga wolan yan nitok mabat pa. Accept fear. Nasilo siya karon ng walang lal, and nasilo siya sa masaplal. To such as keep his covenant, and to those that remember his commandment, to do them. Deuteronomy korfosya kalamimasingan. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and is righteous unto children's children. Fosingali korsa. Exodus no for son kors. Nakataka diye na ke masi makataka diye meta. Katarsin maslon wikon ngulya na gate nyaw. Pakotin yokman God para sunna utak yak church may na ikimet na kuwan for laula. Katilal singan na ke me ahkinsewowoye places we forgiveness si makatel si ke wen natalangan na ke final chikme mshinge siyak shum shvena ko magola na ke chikme shinge kon fu laula ko la fun ke Jesus Christ pang pa ko ten lal shinge kat so mo siya yang fu yang au daga le prem ne ke me Exodus ne ke Temple of Solomon nike me etik shimay teknational artisixes nike second coming. Kadarske artisixes nike second coming. Tana keshmin pakdun yoklan God. Emta sano mo denta ko isus te kengan God ngin. Na kum choose ko kum chanta. Mashing a dispensation of grace batash kengen. Katindi matay pakdun yoklan it kospelit nyol. Ikos pelit nyolda na shalayak that I ke kas mola through the dispensation, through the covenant. Nake period ang fu yang ol shaflashi mata ka katashken yin. Nake
dispensation ko me feast tolu makat nta sanong. Feast of Trumpet uku krapa siya. Lainin nanon ka Feast of Day of the Atonement and the Feast of Tabernacle. Tagak siya fila ka din nila. Pang masima katil mateng. Katin dia la alien pakotin sing mateng sila nila katara mga lit kay watin na ukal ay mateng. Tamasi nga ituwi. El magana pa itulogin niya. Masi mga kumena na rin niya na pa full auli aklalal fungi kay Jesus Christ. Dahil may tlangolan fellow of phone na with that being said, daw siya latikin na meta, na in fact na may dinak siya fila, may lutut siya lash nga, nakata ko, araw na proin ak siya fila, katkulo manlap ke, aslan mat na kayo katkulo manlap ke, may di comments lan, mat na kayo lash ni kepel siya nga. At tamnal treskal, kal kumpangan, namnasta ka na meta, uskom me na meta, fast na meta nga nisya la, nakadako na nagke kaliya. Right, lumalap. Kaksigin God. With which ko siya nga mo. Ko sa le bless kilitina. Fanan si makat. Dip sila ke siyamsi waktolo nga. Panang takala kang antakanain. We ko was in fact lumalap sin God. Ke extensiveness na kiliti si makat. Dip sila nga. Pangalipanil. Next na daga usyepe context na ke maliti siya nga in kasi yakom. Siya na yok na pay me akataya si malwala nga inusyepe na siya ke oye ke itnyol balit ko siya nga nagalang si sima edaga siyam gwen nga. Malang si me wala lingga nakilen ko was ka nakilen ko smith pangada ko. Macheten makatakilen nga, kanat ka nga, tiginis Carly, to si Divang, klumalap ke may faklo makumsibusya nga, kasapasak nga, inak kaye kat kaywa, met na kaywa maaspegi, taga nila siya. Naki, dutiwo si ma, taga yurol, lamisilipan nga, koswin lip silata na, elde, na sidel ruk kasaguran at karal di siya nga. El shuman benikil som ne Israel in kan som alanakal nga klala hindi pe en makatutut kun manakilin kong betikin ball in jack lumalap kita kaluman tuwa penasum tabda si wish nga rin balik kulo kikas madalan gat kita kalal lemisilipa na emphasis si ilarela emphatically akalemyela Katorek makun Pahpah matal ke kas kusay sing na pa na ngara ko siya liye ko swin wigat kim dawa kia ko siya ta sipena yok sima pa na katar akfasyo ya sing na fin gom ke flok le liye katar sipea masima ta kana sikoma ba mo na fast ba fakat fali na skenge akatandaan mata, katanda kisil nga. In the last 40 years. Ngan ka nakilin kumbe, tamdahil, pero si Thompson, amen, kiluti singin ang makatip sila, naging akalamia. Fana niya, researched kit due diligence ang kunayak nga. Kung may matlutut ka pa si, kumeta gravity, kumeta weight, kumeka nito, nag-biblical references, maelitol lang. Pakandan siya stutimi siya tolot na me fosa on. 11 na kyung syukya talik siya tolang ke swimming pool siya. Kanan ko falan siya na kufkufo. De kain tolla, de kain taka expound ke akalemye la mamol siya bang. Katte si sot na, ana kaya taka akflat kat na matal siya bang. Matal. Ay siya on kos fastolu. Ay be fakira kos fasalkos. Mana kayo ang ako minarang, ako min referen na matal sila ang kat. Ang nakilin pa kaluman, dahil, ane, kiyan gilin, tuwa pa na siyong, kaksigin kat, an akademi pa na siya Washington State nga, siya, damdalan nila siya,
ke staging wiya yang ka siya ma shan confin ash Washington gumitala kata and nge na ken Auburn pafto do na ken and chingam dawe nge na karas na medigi Auburn gumalien Sumner kapiwalap ma panganen ma sunod chingam matyak weya confin karas na north kumalie and Duwamish River me kofnget ka na niki upgrandland level gen Yelmi ko sum lang after na sin dan kia ko tali siya ula ka la en sikat ndawe nga spalak tem si Washington nga elkain break anytime mayen katapel sum la del or study kia na asha silik silan dem singe naki mga sikya ka na malutsin si ta si pesir ang si sam guna ba tamlali panel taka akatayalay nga with the sense of urgency. Ilya si Mashiru kumisingya ba katpangon may asli tu si lash. Napanangaram guigulasha kat mo dimensis nga fakesyo. Akat man ganala aste furo langa de lakula. De furo nage na selos ma katang lamashaf. De furo na selos ma fasyang inudigasan gada. Fall na gimasamas lake. Kilda ka saidi si testoni kalimekos longol dolu. Keita klaipsiak lunga ke soul jinge. Makasha. Mitlash mais lange. Ingal noing na gela. Te oya wusi bange. Manakilin kum dahil Luciana Helbert. Amen. Keluti si pe makatip sila ngina. Kulomalap lagos receive. Kumli. Ale. Usngak sikla. May tayo mata linlo maluwe. Tayo nakalim luti lan met ma tuyak ngayon kayan bela. Akat na shimshim. Masya mga kuminan na rapa. Kataraan na kailo sa rapinan paraya. Ke Paul Silas malutiye. Elosi siya scroll am da lila line lutiye nage itnyol balit kosh. Kanage upkran me wik itnyol. Chingin sum nage Daniel saptaya. Lila Kareni masmanya ki faslong ako shin gilong lit ko shinge kum kapsha na ki mamakalia ki mystery si mailos tenay dake mafay kekla na sin chief prosecutor singel kel Saul kel fatakate ikesla pasisra ngako maske misinge nara kita kala lemshli panal shamram kin na sin naki taka el backtrack nige Exodus, el backtrack nigel Moses, el backtrack nigel Genesis. Que pesi mapapay premel da ko. Sapta singa luo na asun mo si bang may choose at naglutut kun. Mat nakawa matekin may choose papang pagan ka Gentiles. Ba tamlilipan ni sham kun nage time of Gentiles singa sikya ke pesi ma faka. Elosta ka Shingelya Dembaji Jerusalem, Kanaus lagi 606 before Christ. Napanangara Gentile, time of Gentiles mdawak, ngakom da kakipelal po lagi church age nga. Inakalimila, ash may tolu ba siya manya kipepalang. May Jews, may Gentiles, ngakom ba church. Eric malakoma, Pasek na fast ni mising nga. Rick malakumo pasek na fast ni mising nga. Paan ke books na finsha ka pa Rick malasha inash ke pugin maulse. Books na ke details ke mga kumara parang mo falin na si camera body cam nga. Taga tol ka tiyak. Na ke daily doing slash. Kinanaklasha. Nanak ashngap. Nanakowo. Mange katangon mo mapilesh, I'll record it here in God. Para tamalipan il bangon kat nage, taka si Wilpe. Isustain nga na nagikalos may sila Nicodemus na yun lema. Ay litan po namasap nga. Ano nga akom? Kataka reside, niko may sinakatsayat, niko mara, alo na singkatay na masalayla. Katala na siya sa kimangi. O katalikiya rek malasya, metigikat.
Kataligie oye si metigikat. Ora dena fall na kimeto on gosh. Tolngol dolu. Manakilin beta ka vaccine kusai means kusai. Tamalilipan ko na na kusai ta ka ke kafnashi. Nem inelba strong. Nara kusai strong. Aglin beta ka loman. Tamdalema Shelton. Aloha. Global kita kaloman. Aloha and mahalo. Sibe gasma ta ba omniscient. Elwi pe inatola omnipresent, omnipotent. Nara kat mighty si matamlilipan ni Shamram genge. Eletama na kewa, elashin na kewa. Aklen gombe damdal talpe Will Becker, tiwo, kaksi. Pain gombe, kita kaloman. Ay pe damdal Jenny, Sikra, Me pain maashe. gombe. Shakluk. Oh, wana. Valley evin manam si shakluk ke maashe. Wangin mo bearing God, na kewa wana. Kamalingan we kom aklan alpe William Kosaki Ruti amen komli ale yokshipe ke matnya the correla confirmation ke luti wo wonge ana ke academy kom daga na ke koshay online ministry shi notebook ngan shi pe pangan mayen matuti wo si lash nga panang erek malala el pakanak mange mamakat te shamsham gang pa bring to light ne kat papa ligesta na shit. God knows the desire of the heart. Na feeling ko na makasan ka ata akademia. Nga te kan proclaim pang desire laga. Kat pa itay guess mo na siya. Na feeling mga tinaltiyak na siya in the last 40 years. Akat sang nananaklan mo it kolkat. Pakat syun all ye makasyun misinging Meta tulokya. Ordainia ki. Wanga nushreke. Pasis nga fact lang. At tikin siya nga masek. Nga siya metiki discovery. Evidential. Biblical finding lang damlalipan na nga nga. Nga utyak na ikaklan sa pagi 2002. Yait ko siya meta. Nga pangon. Wana kitel fact mo kumitawile. Eupela. Okay. Yait ko siya pa nga. Eupela. Yeit kos mot, yeit kos sel. Yeit kos ka sulpe. Ata siya pena. Sulpe yeit kos to ko. Ngasamuan mange na sila tam lipan. Siete sonikal me kos longol dolu. Ngawi matayin sil nga singan. Skinan ko. Mwede ka siya na nga ikin wall. A mas. Namsun na ka siya koren. Saptas ngal siya. Pasungol me kor funny ni ketol nga. Kata siya mas, kata mi siya petari. Kat nais ka fasilan lem nga kata na kensay mo lasha. Matal. Now, shasko ang anlong niya, de pasin na niyak, nga ended up in the hospital 3.5 years ago. Nga fact na siya damlalipan, nga fact sintan kia kataliktik ngayon nga ula na pa kikayo ko. Na pa na nga fact na silos la, there's only one way to go. Akal noa, window siya lang. Then ang siske. Kalme ba ngayon ang falok nga ngayon God. Basta mga windfall ke, mamata ka ki oyenalan mo. Kung pinda ka study ki church age, study ki orek ma, pukchi ki pa pala mga fak, masyak na ikek na misengi, ki orek ma lakko mo. Inkayan mga kumura ki alula siya, wangin ki pa pala. Mana kinanakwan mo. Christmas mas 20 pa siya. Arwal, 40 din normalo pa siya, tusang mga. Pagka mga siya sila collective pa. Kaya record caption na ke lepo leyo te inan ta me liye ngatang liye kadim ma kat lupsha kat sige gadin get immerse ke kaslan gata
kakat may na fong. Ngali si tamdal wirs kita ka tamdal Carly kasya si mape. Kawos matafana sulangan. Sokak mas was pailan gata. May tuka mama mit ngero. Katmata ki nanaklan mo in the last 40 years. Para kat kan Islam mo ito, kan itawi leo. Di malan kat pamangan. Malan dictator baka no yangan. Na dictator nga siya kayak met ma welalos na naksi, yes men maginapangan. Kung finwi yes men nga and we come at the kanusut advice wowo. Kasing point ke pa wala, wangin elder ma taliksinal David siya kayak. In kasel gil kola. Eliriri. Mat kang kun mama, those that have been there, done that, been in the valley of death, pakal la duya ko, fako. Kayan mat siya, kumikori, fatuyak. Pagil kom la, fast na mit. Kusungal nga so menwak ni, takam taloy kanit kaldala. Dahil siya falok na sige. Matlok lang. Lame kumaske misingi. Misinsuka, you can reverse that. Fala nag-bankruptcy, you can reverse that. Matiskom nag-imam sa fal na kayan. Italusen bom niyom. Sige yakoy. Tekom kufla siya kam, iwak kom na nisom nag-abuse, nag-snap, mga isang moli magunom nag-fundraising marik. Don't do that. Finwangin pa wangin, ash pa ash. Fin meratloman kumlima at the point of as anik nile ke flok na irin gat. Mat som nikiye ke Facebook, mat som sham na sin matayan may usot na siya. Gas makum lang si longo. Long ako yung makat in fact ke sokas tolngol siye. Pakantin matayan lang si som luti lamalu eh. Ako may ukala ta mo law si fen ital pa inin na matalutingan na. Bible of Akmam na ti will di lamaluel. Yamatan may plan church. Kung kadetak nalik na sindalik tuman, sang nasin ko dumaman gatafa. Am dali ki meeting lan church nge. Ilal tuya, alalala. Bayan na mga amda na ngayon nga kasi kita. Kung bangon kumalaw rel. Am siya na ulang ka di yamadash. Banga kita mga makyastan ka at at kanutika ta. Wangan matang siya siyam kimang. Kepel si makadeligasya na si kimang nga. Revelation fact, makadindes siya ng tot. May tayo maule. Fact lang masiwoso. Katahus na mesom na inkalyakla siya. The Lord doesn't tolerate injustice, but execute perfect righteousness and justice. His rule is just and righteous. Pangikat si mga kom akademya kisten sa kongos ngan. Character lala, righteous, justice, langgalang. Napanang nga David il tagay nalin na fakek kefo, il si vena. Il toko siya, dina muswiyak na zipar lala. Alright, patatlagan patsipa. Nakanlaw reye. Lale, siyang pepa i, pagkatafong lalalingan. Katarape ke mula siya. Tama na di pa yung taga-siyam-siyam kun. Taga-desum na iya kimangan. Kulo malap ki siyam sa goma taga-kashikat nga. Tanganak siya fila faklagin tak kulo malap na siyos. Tanday ken iya kat aklen ko ang pinganalin. Kuwas mawikat kim dawagan ko siya online ministry ni misiyeng nga fakot na siyos. This is biblically sound teaching. Mag-uusis nga. Siya fact-checking makatash kaya nga. Katapa. Panangara, alayok siya pindakalawasan. Nga nagilan kong bet, dahil bet O.C. Thompson. Diwak, lo, nsinkat, babalang. Lumalap peki, pinganalin kong takape, uwi kong yang,
Tamle Lambert Jackson. Tamle Luciana Albert Kulogi in direction Lumwe. Na Marcella. Manakilin Gumbe. We are skin tamdal Shrebe. Kulong malap ka Arslo Wuzan. Ngandila Arshmit nga Tapala. Egos Taga Academy Beboshe Kakshigin gat king akom Taga Willa Tamle Lipan Kimalutu Chinge. Kishipenel Taga Ikoi Alec Kalim na Shishne. Napanangara Matakana Nakilin Gos. In Shulben Academy. Kat Pahpah si mga kumalo na siyang kat na yok na nakmanaslasi. Kipelal mo siya, etayak la rebellious Israel certainly needed to be forgiven ke wicked adultery laloso. Pataga ke Exodus to yung luwangan. Pelal David elinin na paintak yang si parda na nasil. Yung mga akali Miguel, patsi pa mga. Kafini Uriah, luo siyam singal siya, kung kandiye ke. Kafini siyam nam ngal siya. Kumataka na keli na kel, constride arching. Yung siya masal-sal lasi. Nga kumfintin, siya masal-sal la. Inda ka inauliyak, palok na sinkat. Ala na, wangin kapak lakom. Kada kong da kayo nina. Mga try lang ay lang siya katyak na. Kada pretend yung dan mo da mo everything is alright. Amoy tangit man na lila kat singelik. Main kat walom lang sunod lang makulukla siya. Nara David el taka ene na pardon siya. Ana kita lignin kat nga. Idalin na forgiveness ki. Dalsum ki maslala. Siyam mga lumikos ko siyam mga fact mo. David el sumaslang nga. El taka akes makanyayak kom ke glorifying nature lan kata ke malorela fella sing we got young na define forgiveness sila ling tamul liban el taka shaman ke itngeul bel itkosh in taka naknas ke inequity lakoma kum kan sum na ke syam long lumekos aleli oyen na nakmanas malakkelim ying Nara Exodus narrative madaga samra mo kanal Moses ma. Finikom som na gesapta tol ngolakos. Matalik na din Israel nge arane madat ka na silo sa kat papel daka akademia ke Exodus singa limekos lon kosla. El si kat siya bring healing. Kung kan liki mak long sapta luo, wasin ke singa luo. Ke lem Jesus Sivenal de ka forgives nanakmanas onwala matmasi. Mangan inta ka li mama sham gunyak ke syam sugonge masikyak kinaknas ng kata. Inta ka orala o yenge. Mayene fo elte kaleng makina. Is a great physician. Elorekatle. Kastal kan sum na ni mitochondria kesha. In sum kanaw sa fukulye angin cancer mo an in cells kesh nge. Pange healing power. Findi matayan si makatruman mo. Shine siya na fast. Kalya na pala nuknuklala. Ngakom din alal fung imang kat finne halo niyong singe. Manwit kola siya, ay los kolkat, ay los alalo pena. Manang nga encourage ko usma, to fana uchang giklensa po nga nimit alalo, suman malan kata. Longa na kikadil fakta sila si Kiala. 2 imperatives. Lupshak woye. Makalimiya ko, sinkat. Kalme, lotela, Genesis to Revelation, kamakme shaman kainin katan. Akluo, sham nagipelil fakta suman. Kalme ba, kung finde kalem na paike, kung vata ka, oko kunene insin mo ito. Narakat ka hindi faksilal tamalalipan na. God el, orek makin metlal, oye mal rek makin kemetlal, fal na dispensation malutela. Makuluk sila David sil patsiba.
kat kandi forgiveness singan la taka in a way la elnanak manas ke tena unilya David kapatsipa talunia taliksimit na daldala ni el grant forgiveness to David immediately, but the healing of his son was denied. Di kipakom tao. Skinangan ki siya usi. Kung masay na siya usi, ne. Si parsa kumatifal kumin ulye, kanaos la merat loman. Mantenak masayak lagat tenay suslain ngon. Na panang forgiveness silang gat nge David elakilin. La man na yok palwala ngay akada spare his life. Dahil sa daliksinal batsi pa meta. Na ke David el daga with contrite heart ke samlam ngal si vasingalit kosh. Nag-usakilin la taliksit ako pa Solomon. Lalmit matimit kaya pimit. Pangalapan takotin silang gat nge. Na masiman sang aksafia pa makuluk nga kanaus lang na pa kapaslap kung nasingkata. Kanaus lang. O katapel tuwakula inanak manas na si kong panay maiya saptaya fastong ulit ko sa nakalimbiyan. May pa kumta sila mas lakoma el orala elya. Matan makuluk na kay wapa misi. Nakatsang din ekin met kalansap katluti akatan na palain sewowo. Napanang tamlalipan kepel si malta kay siyalang gerek ma el son natapal. Tikin treskal kanaus lamang ended up hospital. Na si may kekla na si kamen katapal na pangon niya ang fakek nga na repressing na prepressing. I have nowhere to go and the kautela akademie oy yang kuminde patat yang longyaw ras ko mga longyaw. Kaksigan gat ki malututwo pela nga flogon na sin matutiwo wo si last nga in kaksigan gat ki malikesta na sila tamlipat lok na room. Alle shui kaksigan ketamlay jiwa ngayon orator silang met ko siya. Dali samram mga structure ya kiel kan na fishik. Alle ako la malenfak na sin met ko siya. Yait ko sum lang at fat na sil. Tamlay kumne nga ki kun tram met ko siya long. Na bata ko manifested mi siya nga. Kan men faga ba ko siya ngan min silowo sa te malan met. Mata ko ke kokolan ngonlan God in God matalal fungiyo. Nagyam taga ashkel kung makayin na pa'y oye si may nakadinashkel. Kat taga ako la ke kastan kat may kas na siya kadin siya na masyashin ka siya. Nawana nga kalamya piyan niya. Fingum dali akatayala lang reference very wide and deep na kikastan. Genesis na reflection. Saan nalalap si mga liye na pa'y amta ko siya yelme ko. Maui alu na ikas nga sumna siyong na misenge. Me Maui, Indiana. En siya yung na phone na sum koladu kay tawi. Asyong matlash nga. Nangawi pelong litiya. Masila litikin tres kali nga. Kumne kaila sila nga eldet kain ta mai nga fat na siya kaila ta ka nga eldet kain fat malan ka wan masyaya evin ko mix ya mashi nga na timay ahkinsewowoye ka betiki man kay wana ita pen la pena met flashma muta ke taf nga na yok chi magat ko na ke ben pak na yok plan kat kadin flot na ke kastan gat foundation shi ben na fak flow shi lan yungi chemet ka kadat ke Kaslan God, God's word, Victoria, ngena, Pahpah tamashin ka siya, our Heavenly Father. Next week, our Christ, our Lord Jesus Christ. Following week, God the Holy Spirit. Kadin niya na
Katin ay the Pahpah, katin ay the Christ, katin ay the God Holy Spirit. Men Victoria God's word taga shamsinga liata na itakle sectionaklio so ma ushe na ke cash kalem may kishashing. Naro, pangit pa ko to insing. Katin liye likesta bangen si may nakalinte pule siya ingin na. Mange si bepang. Tamli la taga rela proy. Proy namnas tana ni kel proy la kat fafatili namnas. Kiam taga na ngayon ikasa na pa duman na ni ke kalia ki ke proy. Taga man kada lang kada inin na la proy lan mat na kay wana ke masing mat ko lash ne. Jesus el taga eloy na sin Pharisees scribes me mat leaders lan men talpaliti common people ne. Jesus el taga mga pa masaya mat nge madekong. Au takyak si masam ginya ke siete sunga sapta ko fos singal tulung ke singal lal ko siya ko singal me ko lamngal na ga lamala ko son singal ko fos na ke tolu el so ma ko le flo ko singal takyak singa pa hena ka nsumon pel na kewa ali ma si kyak nge kada som tausin lo som na ne petle pirate mawing and it's been ongoing for the many years. Kada flok the tausin no ne Bethlehem. Why kulon sin kat la Jesus la. Jesus el Jesus la man pa use. To we cannot figure out. Na mekan men sites ng sapta ko. For singal to nikes ngal ko. We cannot figure that out. If we have not been doctrinally me litiya kat ke malan God. Kalam siya wangan. Pangasin si makatas kaya na may kusay. Parang a prophet na sin ndan ki tiktikal tutanya masinge katika naksha kadina na kula kadina ndala me kanin shusta ke ngan God ngakom esom o sana itakitu ya tausin luol somna ka sunay shusta ke ngan God li ka pashingan li ka pas na yang ngalalap si pangel kan sick me anytime agat sunay shusta ke ngan God a Jesus fan Mataga minchef in chakchine. Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom. Mana yashipang. Na pangataga na sin matawag kika matkolas ke church ke government. But mixyep na mga factor for the last how many decades? 23 years since 2002. Meto on koslong lakot ni katong lakot ito kakalim niya. You cannot serve God and mammon. Nara mas mayok sa pengen na isu sa kyangan son of loksing. Payanangan. All you have to put your faith in Jesus Christ. Dahil kami siya kaya makuluklas. Mana kaya wakan nas na kaya. Siya yung blaspheming of the Holy Spirit. With that, tamul lata ka kaliya. Kaliya ka shram, we pen na me langkalan pa ko din yung klan kadin wikat na ke proy lala we proy lan na ke wala proy ngam tapin nan ching proy na nas wikat na ni ke proy ngai orain pang len na ke wa kum ta ka wikat proy le ta ni ke proy le facility na manas mun kadin na proy na sin matlas na ke tang sing ta ka ingen na katinas makla na sipa na kalwe ni lipan pang machina mapustra paskulu ke meda Pataka katlan makinangay tui mamawi tui or malan may tingin na kataka na or malan ka tingin na ifin kung may tropo siya kigin siya lemni siya kung patok malan may ta may ko siya na kankin may nganingin na may nga ifin chat na makin pwapal sa siya sinatas nga kankin dutilal dalingan may wangin mangan man katas siya mga this is how important it is right now may sila masyang imit ko siya pa Datang nang taga factor mang. Ingkalam na si magtry lang ngan God. Lawian ito matatpat. Ngasum ning kasao bang. Wangin siyang in fact taksuwa siya mitigi patepel. Kat kulo man lang akulo kaksigin katya man nagawa. Kamla leta ko. Aksya fila ke from maikak na nasyaringan na ke proy lan mat nakawan. Nas wikat ni ke nakatari namanas. Tamlay flokot pelo. Lamalap, kahit si Ben Factlon sin kat came,
ke taga sham awin naklar at fashilik lo malap ke taga ni last na kaywa mat na kaywa kate taga ni pray we got pray be gash mayen we are broken people needy sinners tajakta ejak na lang sikat taga ni pray kat kulo malap ni simkat papa kumure katle ligi katifin fel singe komitape ni na lash komitape o yan nagawa matashke tajaktam shak na lang sikat kulo lam lang sikat metigat lang sikom ki plan of salvation si lominge kumakalemye kumde akalemye na glory lom wala na lom kumakalemye ke wen kulo si fun na dum taga mi si kashfin saksing inela makulik plus na kewa bana nga ramit saplum ball ilakalemye na siya na kewa lakat fin faka klem lek la pait Jesus Christ wen kulo si fun na dum la el misha te gunlen dolo el molya kastum vakla katefa wuye ismo kalme yan ba wangin makat kay na rage mola shifenan modikatle katfin ke loang na ke being legalistic materialistic and nage performance mabay modikatle katash ke alulan Islam pangan milos lalvung ike ayurum kung pangon kat kadin ot moton siya na taga na yetom mayin kumure katle kat koflofol taga na finfel singi kat koflofol de flok na yuro kat kulo malap na siyum na peligash kat ngat laligikom kitafong lelash kalang bakoten lomche o nakat mweta kat wiwi mwet kat ANC fushesh kadin salangyak siyashafongyak a righteousness faithfulness lom akngeng yakat kumakalim yake wansanan dasin apapalyakin tugunel ngali siya yotsaki kilshek na folok shukla mele akalim na sin babatamal o babasya kashash sipit siya sinasishla pel sikat paray forla ligi makulukla shauliyak kum open arms kashash na rosh kafiskat na iniwo kat kulo malap ke kaslom taga akalim yake lang sisilom na sil David la wangan siye mashikashak kansang shikeye wana ke wen kulo na tum shasaror lakel makaya na fin saksing kaya nila makuluklas na kayo siya atonement jingi kulo malap la kumikesam tanin siya kadin taga syuk mabay si waslom yakat kaksakin kum kat papa kaya siya kadikesam tanin siya histan siya vilang na nakuluk oye safal na kayo walikikat katika na ramaingi on our own doing mayan kat molin mat panang kumpangon kat kadinda ka orala ka paswo ulas na siyum anake pole la kalimi kilu koren lime ko shingalit kosh mamata wangan la masasya tawek panang kikatta ka orala ka paslas na siyum kum silia kalan ngan madalin kat win na dum mata lepo layot yurun kat papa in their seat ke makuluklas kulo malap ke plan of salvation lom panang gifashali klasha kat ngesesyu kumin losyan vulwas kinuknugin mayon lom inana ke pol la kalemi ke lu koren singal dolu kalang pakoten sisin silan ngan medal lom in wikat karangan kat amen lo malap manjion sukongan sang aksepsya to kani lasha ina kalemi ke lang sisilal ngin na siskewa na kadin share pe makos fakta ka tukun kat share nge onso kong sang